Hello, good afternoon, Oja. Good afternoon, Taya. Phalik lay, bring phalik lay. Rimpadle. As Oja we has a day. Ring pan ako ning sinako. At online rap mi bang. Mai nalila thidring phai. As Guwahati phniu ai re. as isi kwati la Oja long le misako katal la Oja na simsong seba sami de klay na tumui leadership ti bang chung kaning siye. Eh. At tai la na itum lockdown hili simsong la ayar la tada ka kanang gachot kujung kleng rogo da tada John thang in city we than now bing li hita da video conference ka sai tada status now mang la tada chithei se da itum we ring pha ring shi la sia sa khang rum le la ning phai ka lai thum hi situation hi tada collective information mi shok vai da itum tada ka sa nei ajena na li itum li hita da azagra ka stay ka la itum li hita ra sam phang mi ji jung khani shi ring phai Okay, thank you. long we tangkuli long we akui ak salaga itum li simsong we sok jang ni la ka la hi that li ko ji ji kdio ga theng rum ngai da ojali connect sani ni sinai ra ojali Mai. Ni sure jo. da kare sa da ojana matai la ga na itum li aju hi we tada latest circulars itum li things ngai kha khlai ji ka share sami ki la ojana Di mai tu da richum nau bing. Ina ongra. Iwi naung la vung ra. Nau mian ra. Tangkul richum nau. Tangkul ngalai wen. Kan sok la ka pomda khalai. Guwahati li no, Shillong li no. Delhi, Mumbai. Kala Chennai. Bangalore, kala Pune, abang matay the Indian cities kaya klipon da kliping li iwi, seha iwi seha kami, iwi good wishes, meeting the leg jihi, aniung sangai, tangkulong with President Aksada, achi hidada COVID-19 pandemic ki rahira China. Itum na ka taushik la kata kamachukti tranli COVID-19 kijihi kai kang dahaya kasat aknai yani hi tangkul mang na we know how we where we tell hiling rar khawai pang shab malai nei ti itum de lai sai chuwang aina thalala tangkul hi kok kasada Marar kawai sase da ituna. Tangkul Coordination Committee for COVID-19 da aka form sai. E form ka sai hili issue long now ping CSO ping. Tangkulong, ungnau long, kalashinau long, katamnau saklong, mayang la long, TBCA, NTNBC, Jaina Tangkul Catholic Churches Association lay, Kala SDA we churches lay, Atunga tong lay, Mohol Kulaka, Lang Maida, Chili District Administration Hiling, Sun Kulaka, 48 Salaga, Katada, Tangkul, Achakun Mati Vashunda, Kuga Chivali, he Kazat Hiwi. Maramli mahang kichitay masabayamra kala itum kok kasada makangrar masabayamra da itum kok kainangrar kawai sada tangkul apex level organization pinga tong hi marum lagay da TCFC da Tangkul Coordination Forum for COVID-19 da itum laga form sai form sa laga chili ina ongrabing Tala kaina ayali pom da kliping li apologize je hangpat kangai kala ningle maringa pha aka hangai jiwa kigla la ka itum arui TCFC hina machugla ka aru chang
mong chang flow da itum na pau aka khang yaw tili amlau ri chumnau ping ina ngora ping sai ko ru ning maring go pa ri chumnau ayali pom da khlei ping li itum na malai shimnei ke chuwi ning le phning ko khui ne ta kai ka ba maring phalak la ka hang la changai ka chuwi information mi ga haiji tangkul ka tong hi ka ta da kan chi khala city li pom da khlei ping la ka ta da kan chi khala ke chuwi machuk laga phamai thui ki jia first phase of lockdown chili how bok chili hiba hiwa city wen ga tong ungai ga manan ga port haure number 1 li yes jan hili ni ga tong ronungai ga hi ga zat hiwa khipa wen man ka thakla gi ji are we contract tracing cái thà được contract sau cái thà được infect sau cái chỉ trace sau cái vai apong Malaysia mà đó chỉ tháo được cái tung ở sắc khali khung hiểm phao được giáo được mung flow cái gì cái hàng này lang mấy đó mà làm akhna Manipuri cha tamli ai thùng mày cái giá thì cái giá mà cái giá này test sau cái vai anh tặng Malaysia treatment cái sau và aru là khi nào phải cái gì aru anh tặng Malaysia long sai China idum na video clip akali ina pau hang ka chipa ji atna chi ho khmi lim zong thum le China achui covid-19 hi sakla ka haya gazat gaza haira jila mi jipa ji asymptomatic ji gaza ji phung haila la ahi gaza ye dama gthei ka anavam ni khang daily cái giá trị cái trang sắc cái bài à, chỉ cái thao là lấy hao cho hao cái đó, thì và itum precaution maximum precaution cái quy trình là phải mấy thứ cái chú bang ấy nè, itum chỉ là đã hàng ngày này, cái này chỉ là đã thùng li Malaysia, na thùng li Malaysia mà nín này, city li pom được lấy inao ra na thùng li, chỉ nào ra, mà số nào na thùng li Malaysia mà nín lắc mà này, cái tăng cố cái tung người vang phá cái bài cái gì chỉ một chút là cái chiếc hàng này city live health facilities mà tham mấy đó hospital cái tha mà tham mấy đó là hậu cái chỉ cái giải chỉ sao là treatment khui cái chỉ sao là chỉ mà tham mấy đó cái chủ vang này chỉ là mà ra mà không xong rồi giờ tâm trạng chỉ là mất không được tham mấy đó cái chỉ hàng này cái chủ vang ninh li Malaysia tâm mất khui milo rồi chúng nó ít thông phong được lấy pi tong na thum wang sia sam mi ching de clay churches ke chibna sia sai in la ka khumai na chum sho ko thum thang hi tang khul ko tong sia sa se churches ko tong at la ina circular aka khang hot aka mo hot la kala sai chivitili UNC level when la thanga 26 thangi sia idum chila sabo bamai re kaina Aruyan tangda, Aruyan tangda. Itum hi, he meeting sada, Aru chum kup chine. Okay. And he district administration in Usun Kuidele, itum time coordinate sadle, lang may da Emily Pinglang Usun Kuidele, Gana itum hi, katata sawa may sigla, which he another claim. Gana Arwi latest he ituna sadakli he kaliga lockdown he lift sami haida itumui city area cities pingan unzang akata da sashikla he quarantine center pin he kata da sashikla ju mramli machu Arwi chamla ila from time to time state government policy jing che ha ga itum la khang chi ta khain and itum hili you know how you knowledge medical knowledge dargar ka saji itum li ga tong mle thu gi da yes atum na expert in addition will ga hi tan pha mai ra chi ba tissue da itum community hila isi tang khol ri chum no ka tong la chua tissue da follow sa la ka sa bai sa da okay and arwi hi
quarantine centers pingi ka da sasigala paji machukta phamo mandale dan hili district administration shongai na ta hangli ka thagla laga ara ukhuli leader khle ukhul ka kamjong area li leader khle tang phul ngau bin ka tong ka chang hi administration mang na ka singe maram ra Vagina, Kachicha si MLA Pinga. Our constituency area here, Atumna supervisor Salaga, Atumna Yang Samirino, which is government policy Akarang Chikai. Okay. And Kiwang Ainara MLA Pingli, Sunquilaka, Kala MLA Nasaragaj made the Chili SDO Pinglay delay, then district administration to Katana DC Gata lately at Sunquilaka, take a charge you at issue the Sarah. Then Kamataya Atumna re emphasize Kasahi, Katakla, like other community quarantine center, he, Pahi, Chumida Kalina, Pamira, Jaire. Okay. Then village Pinghina, nearest to Nanaili. Are primary health center khalaipi doctor kala nurses clinic tum khalaipi chikin tha apamje identify salaga khu ka hak ping ping leba PHC skithala le sarhugda primary health centers ping le sarhugda ta ping le by sasai Okay. the khareli muchukusana 20 he identify side dakle ta arula chumaida identify sa by sa Ka oja 20 GW capacity wa kya haru do? 20 we hit at the 50 maximum rate. Okay. Yani he Ka abavu na 50. He would get by he other idum washroom ka tha mang room ji jao. China bathroom ka tha mang room ji jao with our mi hang pang apong ka mi hang pang we latrine bathroom is me gi. Okay. That we Sigdaji Sadak Lake, the district administration in Sinkadale. Okay. Then MLA being Liang Sangdale, Chitaka Saji. Then the first phase of evacuation from the metropolitan cities in the mainland, India, Hilly, Kasahi, Arwi Chama, Arwi Delhi, Katha, Maharashtra, Arwi Mumbai, Katha, Huanova. Evacuation ni allowed masa salapai. The red zone, yellow zone the kaili red zone ni maximum aru bayana kigla Delhi likli south. Okay. The China aru first phase liya mung salapai akama khanau kamahi aru national level li atum dishana kuilaga shokra salapai dahangdale. Okay, fine. Mi araka mo mi arakla ji. Hanung Sagra Mahanung Sagra Hanung Saka Katada Kachita zone ping and Hanung Sagra, for example, green area. Jiara Ili Katada Hanung Jiliara civil aviation hina. Itum flight facility resume Musaka, flight services he resume Musaka, Musapaimra, the immediately he Musamra Ju Shatlake. Okay. I know. Train services sila except Bihar and Uttar Pradesh. Chimaning la atumai arwe labor bingwi. Kigla daily wage earners bingwi. Wang convenience wang michuna. How the chimaning la atumling special train arrange sak by Honadale. Arwe thola in a northeast. We are Guwahati later clay. It was on our guy train services. You could have resume sak by legam lake the 100 as of now. There is a talk, but it is likely it will not happen. Okay. Juangla laga train services
Ungagara at the time le 5,000 6,000 mi ungi jine chili screen kita ada sara chili kita ada kikla sara gaji sakla kaya Yeah. kikla ga sangla kala mi cha gaji tong room la ga ungi ji tong khrum chili la kla shi chopai Okay. chida how de chi kikla sadle yaina jiba malai thugida ji train services malai thu flight services malai thu kita ara kata wena ba alu cham hi central government and chui dishana kumukuiga immediate evacuation ni maral pai ji handle Okay. ka Guwahati wena ba aya ji hang pokai re dan khangnai pin hi ba ji evacuate saura ji handle yang ba Okay. sana I have state wena in a question akakni Thailand na jamsa da ajon thang itum the cities being we chila cities kong na participate samning ne ka thala la participate ka sajwe na itum na the mi ji chak lam thrang easily 20,000 yang chi shilong mazang mane ka chili jamsa itum ka tong among la for example 1/3 of the population na shimung la easily 8,000 grai ka da kle for example mayada unga kha array we itum quarantine center Ukhrul district li chamsada itum decentralized salaga block level village level salala chamsada itum identify sa khai 20 into 50 jila matyaw namla gya kha how do we increase that facilities gji hiya kha cha hiba hili long now na or itum na katha da how can we lobby to increase these numbers ka khnieli mong pai thu kha jiba ara samsa da red zone being here mong ra gji we the nana khang tha da and it is likely that they would not open maybe could be unglala monglala ara monglala like the amount of need that is arising chamsa da mi delhi manglia jon thang kahang chi mi thing thra shiga out of that 1/3 of the population needs support financially also in kinds itum we assistance le targar sadam thangli hi wi ba here ka tha da chuk le to question tha da khani ba je sim song we number like sa okay number 1 atang na quarantine community center hi 20 ji arwe institutional quarantine centers la changai ne okay ka institutional ji here hospital ka tha yang and primary health centers ka tha hi ne okay aina hi tha chang la chilila community center hi ba hi la chang la ka hang ka ji ba ji as of now presumably okay ka the moment evacuation from metropolitan cities like Delhi, Mumbai, when pokai ka itum community centers chungmaida identify sara, churches la, kuna la, kadonga chang la ga hibahi sara ka jiwang aina jili volunteers si ka da sashi district level song when NCC league zangping. Jana Nehru Yuva Kendra जो volunteers la lay dahan da atum ping li identify sara atum ping li sara da jili lang we da crew level li church level li aru TCFC isi tangpul aru we coordination committee hina churches la appeal salaga atum moyan la volunteers recruit salaga atum li orientation training do short training a chum sho ga kani da sargo sheba ga sai distance that maintain sagi jine dan khongpai khongpa phiao ga ga da phiao ra ga thara ji ka tong ji training ji kilasa wa sad le dang okay ji ta jila isi TCFC na district headquarter li district administration li chu maram li feedback ji milaga kala requirements si dat le ji milaga kilasa le Sa sadly. And the some hung the clean, Aina Kawai we he ICTKS na data collect sadly, Tampulong call center tada. Now call center tada data collect sahi around 15,000
Shigahi lead Kigla mobile and contact sadakli. Yeah. The Kasahili around 3,000 lilang the mi being ungaye, out of Chile. Yeah. China atum out of Jika, whom Jiliara 3,000 wing rangi, dark minimum are Yes. that all metropolitan cities when ungi meaning to the Arua River. Arua River that 500 shake away. 300 shake away. Northeast when ungi mang south the northeast Okay. cities except Shillong. Shillong whenever evacuation must happen from the later. Okay. When it mukung say state government decision query. Okay. And Kawangla laga ashiwe azonta doctors silo gaiji he kecuali kita ada sempang lagi trace mesarang jadi. Okay. Kita ada adulah terakhir lagi kecuali lagi pak itu sebagai. Kalau mahal kan family ketemu negatif ni tersokai deh. Halala atumna contact cepat lisa kecuali originate cepat when originate sah kuih lagi sebagai pak kurang tu sebagai. Shillong we macam fusai dah hang dah kelingkang. Okay. Atungkang. Ka. China di Mapur kita tangkulang around 52 to 57. Mia kena gak 57 di mia kena 52 dah hang dah. Dah tumpi gila. So state wena kumia kui laga. Ada state aku wena aku kui pung kili state kini ni we mia kong senggi jeno. Yes. Jumni ngam sabai tu jang cipaji quick vai sau sei ta chil sadle. Okay. Ai na ara pamhau gi da khle. Pingwi athumai ka sagwi maramli itu machu aire machu kale jaina arui itu meeting pome di finance committee we meeting. Ili issue li ne hakla kaina yulwi MLA ne da ka thum lai da khle na ashiwi corpus fund the he issue amingai ni kita the shwai ko kadal hi tangpu ba tong wang ko dan na thumna many salo the itumli rahir sangmi yang hello yes sai oja shadle oja hello shadle oja hello yes shadle oja shadle aina ara Jira here some meow dara China seed money sad the sak by sadly. Aina G ara Ibahi Taga itumi contribution gatara Jaina itumi NGOs later clay. Jaina individuals. Kachitana, Machongaika. Jaina church churches Vienna. Who being Vienna. He who wena kala church wena by kangson mi solo ji appeal mi aura TBC churches ka tong ale TBC bash mi aura TNBC wa jing le de claim ka tong tal mi aura Catholic churches bash na Catholic churches association ni claim churches ka tong le Catholic bash na SDL sta ta mi aura appeal mi ka tong pulin sara jaina I thumi ara ka thada operate saragla. Kajian tang dam chukai. Okay. China he hili paisa jaga mi tatar ka sasarao. Katiao humang khalibajna taga kasajta da kachung dale khalibajna la paisa jaga tada chigla sao jau de bahi kachangkat genuine salak kahya authentic salak kahya mi. Jiba jili Bashung Hawaii, Giji, that Sarakla, to walk outside. Okay. And city later clay, it's a welfare organization like Lay Tampu Young. And Katamna organization like Sir Katala Atumna Balkaina to leave me holu, the Kahangli, Ash Bajia, Ashama, Peratra Ragi Jade. And individual being distress, they later clay. Individual pinchina everyone about WhatsApp sing search ne ayan ga chung city lipam da kle pinchina chida tam yaw no kala
个当老兵那么个太米了，这西亚克那个方面，孟买给他、济南给他一张，啊，他们了，其他的 social get together gathering 给他里马拉拉图，church services 给他里马拉拉图，其他好的，其他米其了来不毛，然后啊，其他并且 individually 工作专利，一种呢 verify 啥块啊，帮的，一种呢 design 啥那个 verify 啥那个。our bank account, real person who is in distress. Ali basung khawai ju method chi ba ya dop sal ka sa sei chilang randale, no? Okay. Ching randale ka hi ka tong ta ga sa 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 ka dal ka la kaina ka shag zama khale. Number 1, sa kwai ma khale. Ka khanieli ka cha ka hai. Si limang ra khangate simpara no ung khwai parami lo ji ga thaw ja chi ba ji yang ai ga cha 3000 4000 chi ga asma ung jang ai chi wi ja flight wi ga ji ja saknaw ra jang Okay. an ji jang ji itum na ma sa ra la pai da ji song ji tha da tentatively ja da pning ro ka le yang Okay. Oja na details na mathalai na hangda mere ni she. In a specific salai na question na khni tada oja ring hanauge khare sada quarantine center we management hi kibana peer sa gi ji for example ari the administration we shong in a therapy si shong jilla or community center quarantine center identify sa salala hi we expenses hi kibana phungmira kala hi management hi thara ji akha jibaji ojana ka share samigla Ibahi state government lila atum disaster management we department we fund lagi dahang okay ka jibaji ngom chadlaga chilimang depend masala chili depend sai laga mung suma sung la thaw jibaji ai na itum pula rak shogauda okay fine jai na hibahi wa itum na saplong bi ji on ji song an salaga at the same time state we administrationally kala district we administrationally hirat le go ge ji tumna paumi bomre kala hili hya ka itum expenditure hya ka changai re o hitai re hya ka tar ka sai ji tum bom tumli state bomre jana chi ka thaw shongai na da tum chon kang chonai re mong chon la ya ka ji we circular am le la ja itum community level le jang community level li thung sak shaban nang sa sei ba hi ji song ji chatale khaina khangba ba ari we bang ji we management we guidelines guidance circular am le jila ji ta wi yem shok rang okay jon thang asin circular aka shoge ji da organization voluntary organization yang being in a financial help bang we COVID-19 li combat sak vai mikalo da kmili thum akala qualify masa okay fine ashu criteria ju tishu da jang okay the jaina archive TCFC ibahi wa qualify sala pai ya voluntarily thum what ka sane okay the je hu ya na approach la sa se tla hangdale okay aji da da tisong la sa tle ara kakhni li seriously bum hilla kachunga distress sa khaine chiga within the cities resources generate kisa hilara it's drying up at the same time shimsong jilala ngarai gaja tada itamwi kasagri hi it's drying up ya hiadam hili ara matai lagaina MLA corpus fund 30 lakhs anong ka samne 30 lakhs and then taking the population into consideration it is a peanut ja Jaina amount itum na leidak leiba hi itum mi khui khung li sijin gi jiga for example nanari khang tha da itum hili ayarli panai da sakzama khlebing jili khiklei ngchon thui gi jiga quarantine center gisali manage sa gi jiga like is there any certain proportions khiklei na DCFC na workout sa khai mlei to ja
TCFC na ari ngajek tak lagi atangin na kahang khni jiwang city li stranded sa kai jang atu mong rul pom dak le pom ba hogi dak le atum ping lim tai la kai na ka ga za ping za hwai ma hwai hello 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 assistance financial assistance mara thu yang arui ji da line ga chili kya ga oja kya arui ga ji ka line shok deu shi ka ji kile ta sai ma de chuk lo pai disconnect sai de oja ha arui ji line disconnect deu sai disconnect sa we na deu repeat sa mi lu hila ari we MLA we ari we MLA's relief purpose fund ji ashina misang na shina sa sarau lo jau dar kumchu hili ka tong le mong rin ra ji da who is in real distress, who is in dire need for their living, for their survival. Jiba hili itumna chi recognize salaga chigitha meeting chili. Number 1, number 2 li aru kazalaga mung pai thuda chilipam ponghaugi chi. Treatment salaga chili sa wai mangkhle. Atum pingli chi mira. Aru corpus fund jo hai na jang MLA's relief corpus fund jai na aina ka khni li ka thuma li aru we idum quarantine we li idum ka shaban tang da resources mobilize ara laga position ji yang laga kaliga mung suma sung ru thura kala tar ka saida jai ka chili la idum chilla ka tiau ga mi khwai apong chila machuk bopam re yang okay aina chida de chi songaina chigla sadak le aina hi churches ka tong na kala khu ka tong na contribute sa mi aiga e ka ha ka corpus fund itumna covid with chilila bai hiba with chilila tangkul na wang fund ak sada kala MLA's relief fund jauda ibahi kechikita onshmui la shat ke sho phuli mai chuta ga hai chi ga sa gai chikita jili la naudla son khwai plus katam chili la kechikita tam ngai la ga ara matam ruthu gi mi ka meritorious sala kai consistent sala kai na class 9 10 when hopukta ahi 12 class an tang da tala gan tamla khai lega doctor tamai chi coaching sangai ji musang rutu yang engineering wangai ji coaching sangai musang tu musang rutu chigi ta we fund lang sawai de naudoba na jaina MLA's relief purpose fund ji hi itum chui chigla governing body a changre governing body semra china policy semra COVID-19 hi ko bai wi chili laga yipi hina now the khanali term from time to time MLA ka sabing jinna atum na hili MLA corpus fund jawu de hili atum contribute sa pung gi chi shi jin wa tang khun na shi chin gi chi yang i thai wi program ma akhale laga kelsa kai okay ka oja ara itum na kigle depend sak bai jil ayar league bombing na depend sak bai hi ara today is the last day to apply for tengpang chang but now tengpang hi lara nga samaura itum we relief rather clay hila it's drying up now and then it's stopping hing samaura ka itum we ka sakpa heva trika ngai trika da clay li tadan ojana pa yang laga itum we MLA corpus fund kala raisa ku hina to what proportion serve some role the muchukwili doja aru dada
he a temporary measure sir temporary measure in the sense are we COVID-19 ni red zone being jiwa mung pai phumra athum pom phung haura ta athum li pom phung haugi da khlai mi ping li ka da dang zone chi chili athum criteria khani ji li zone pom ri jang china Chibingji ishi kishaban dang da ara first trial here next week le joho se la paning de yang data ba collect sa sarai Okay. ishi na yang Uh-huh. yan collect sa la chi li da 30-40 ji amount ji kya shigla ji ba ji itum finalize sa la ga da che first roll out ji li sa Ka ra hi individual tada ngarai ga uniform amount ne na help sa gi jiga criteria wa to sure da ngatai de ngchon gi do. the exceptional le sala pa ka in general da amount fix sa la ga tong leng rai ja ba na fair and just sum it Okay. the kui yang Okay. Ka river proportion hya ka tada hya ka mi hya ka ji ga tha hairap khai figure am layer. Arijama finalize sumsalang Okay. Ka ka long now we songai na gala itum we not only Ukhrul district but Hills district and as well as from the plain that the government li teng bang mang sam khwai gi we kigleba itum press masad le do kajba red zone we na mong bai phum ra ha mai mi rang ka chibaji MLA songwai na tum persusat le MLA issue MLA oja khushimi a member ne okay Jaina actually shabain dang da kila sa bai sat le the continue sa bai ki sa bai jang okay cha tum lang check bomber from time to time okay the direct ki itum na long song wen ba aru cham mam mi rang okay oja ini kini question a kini discuss sa laga kasang ka tam khwe re tim dam ne kigle lockdown kigle withdrawal kigle strategies and plans kata the late do DCFC we shongena how are we planning to withdraw my district administration guidance ra re kata la itum ramlik le bing wang wa kala itum itum im European wang wa I think are DCFC we kigle circular hila kam tai ang sau ga to withdrawal plan ba hi gdo share sa milla Ari ba itu mai da lockdown complete withdrawal jam le mre okay yang aina ari kila asymptomatic carrier ping hi ya ina gazala iwa magza iwli virus le la i gazai da matitu yang and you and a month quick high budget and Kazai Juan Mangra Shoki in the Ivamagzala. yeah The Kachikata report liver Ihimagza in a Migchungli Man Sakaida, Laga Iva Kazala now the right guy, Magzalagla, yeah virus Silaga, sure Titala lay, they buy the hang the lay. The Chingtao situations how the social distancing by a lay Pabamra, young, Jaina, Tukandi or Balol, Kangasha social distancing maintains up okay and curfew, which is a regulate Salaga, it me ping he, regulate Salagamsaka, free mixang rokaika. The Bahina, Chili, Arui, asymptomatic carriers, Pingina, and danger Sakai. Just how the complete free Withdrawal, Masabaimra. okay Observe Sasa like maybe October, November, Hili Paiga, Chili Killer Rasala Pai. okay Kili Tukan shows Alala Tukanji that the Salana regulates Salaga Sara, itum curfew, Mong Chow Maning Lala, itum social distancing enforced Salaga. Sarkava, Rinkava, Mirinji Jong, Sabamra. As of now, itum the Manipur Hili Yangaka,
Pula mahila kaina or iwi district yang isu district yang jaga pula mahila kaina positive case ya akhla malayim ne no China now it is more than 30 days yang itu me jegla lockdown sakai jili arul akhla masuk ture Yes. China ba thai gui ba da Manipur wi case ana jilala district wi na jilala ada itu me ya free side ji itu tu pai Okay. ka itu me kang ji ayar wan ung zang bai le kang ji Okay. yang Oja khana osada ari lockdown sarag hai kala ari la lockdown total withdrawal am lemra ka how do we ensure regular supply and services matai la na chi ka da monitor samit le kala hi system hi ka da ensure samit le ji ba lag te ka share samit la jibajiwa isi TCFC na isi jili committee zang ne bisa baza yang sangwi jana dukan han ka da le chiwang han man hen ka hau atum na ka kui ji la lockdown ka sa pom wen kui bo pom hau ya ara all over India here lockdown sa sa ro hi jana aman ka ga ya atum na apam atam ji ma chalak la thala kai na khang chawi da ma kui sa to da aman ji wa kui apom jen source li ara aman ka hau da ara hili unkyo ji sa amam ma ka thu da hik tha hila isi TCFC na yang sang da le na okay yang sang la ga chi la I so is no besai sam le da sam tai la kai na sam yang hi da pias ka tha alu tha wi da ye aman ka jim tai la kan itu local produce hi ibing na aman ka mai da kle okay jamsa da aru honi war hi ongla gain khle tam ne ajakum kokta khle lupa ham phanga ni ara lupa shakni kai re jai da chila lockdown sau da curfew le ho da mi ji freely khura le mara yo pai thu na yeah chi tha maram le srai da da sa kai na okay Ojana atam ka sang ka itumli hida da details na share sa kami bang ni sie ini kini kerjaan mukup sangrang ga ojana ya really appeal sa ngai kala khanau nawi tada comments mi ngai le ka ojana share sa mi gila laga kup sang housing han ngai chung kala ya ruin laga chung kala le sare ka tal it's not possible to contain everything in this short discussion chena ojana atam tada appeal ya really appeal sa ngai le sal comment sa ngai le sal ojana ji last comment ji khimi laga ngachang phai sa sa ya ri chumnau sai ko deli na po ngai ba actually COVID-19 pandemic ki ma khreli la shogai de thal hik tha ga za thi ba I thumna theli hida de mi mau za de ji masam bang lang prang wiche mi mau go za akhan lang mai da actually li khai khang ga ha ya aka kigla la da aryan tang da ki ga za thi hida da tritsa ka phara ga ji hi malai ram ji da ho de hi I thumli hanin khui khang sak Rivali shit ka sanga Jisu Kristali shit ka sanga I thumli chumnau wibang ba Rivali ngai khui pa dama Bible li ka hang tha da idum Passover li Yahweh ashiji te haila da kan da khui ji tha da idum la ara Jisu Kristo wi ashia nga tang khui ga haya idum hi ba Jisu Kristo li ngai khui la ka awi ashiji nga tang khami tam sa ka bai ji hi ka to na idum mi ku mon kya ga tem America na health system li health facility li ju mai thui ja hak mai thui ji the mai thui ji malai ne da lai ki sa ji achi ba athum la khuk ti la ga sa ga sa tam ra da tum sa sa po kai ji da ho da itum kya ka hona rino itum dharma wi itum shit ka sang ju atisu da itum sa ga sa ji hi mom lai se ji bai hangai number 1 di Number 2 li mikumo itum na sa khara long now being from time to time truly
jisat mida klei ke to ngaji macukwa laka hili leader klei ukru headquarter hili leader klei tangkulong rino TPC rino TNPC rino NGOs rino district administration chili issue medical CMO chief medical officer la sang itung macuk zak la hida ka phara da macuk la mi shok ka notification sir to chiga tha mi shok ka information ting ga to ngaji yarui pingna follow samilo which is hangai lang mai da achu ya tam hiliwa itum akhaina ka lishi khangro makhangri na jili taida khle ngarinda khle jibashina kushok me da khonai kachigda makhara jili machon khangro atam sase akhaina ka lishi khangro wi atam sase akaina ka shimlungli pom laga shimku ga to ma jang laga sa ga sa util laga rali sa ga sa atam sase and mirin khang cheva aka rahur ta hang serble ngachi hang che idum wi rali ga thai miul wi khang che kham tha chila song sak se je hangai jaina rijum lau bi ayali pom da clay na thumla chumai da thai da clay nei na thumna la ram song phaniung da ngai ba ngai la clay na sa khre mong khre ma khre la chida le bobam ning ka khare ko jle sar bobam dle chida da sa da tam khul ngale rijum lau bang sa samilo itum hilipom da clay ram hilipom da clay itum tin la na thum bang sa sam chingra itum sa sa khang ro le shi khang ro matai ke sanga tam sa se ji ya ru tong li cha da pongai Cho ja. kan va au ge Cho ja ning shi nai re na na we atam ka sa kya khli sal ita da atam chkami lagai thumli ka so ka jang status update sa khami kalam chu khami na we team na thum cycle la re na so mi da pha khami ya thai kar trick me thum quiser vai sa se ji hang lagai ili sa mau ge ning shi nai ro ja to ya ning shi nai nan la hi da organize sa khami wang jang Cho ja da organize sa khami wang ning shi na go Cho ja ma hi ning da na thum na sa khami ki chang kat itum ring pai ning shi nai ro ja Cho ja ma Cho ja phak bye chang kat ma cho